Biyag ti tao. Surprise! Apay anya ti okasyon. Apay nakadekorasyon diti unag ti balay. Ay, awan at talaga, Joan Iha. Talaga nakalipat ni Papam. Clara! Mabit lang! Na kayo, Papa. Ha? Nalipatan yung anniversary yung ni Mama Ita. Apay, anyat pizza itaya. Ay, wan. Ay, sus, nalipatak mo't ngagpayson. Ay, sige, taindak ay wan ni Mama. Ay, Anyan da mamakan, Papa. Ay, aging ga itatadakkelakon. Agpinpin na sugnod da pailaan. Talaga lang nga, Papa. I-treat na kami kan ni Mama. wan niya. Ang paspasugnod pa lang kami ni Mama. Iso, paset pa ila ti panangay ayok da ito kan Juana. Anya? No kasta, di yung pa'y naiayo ni Mama, Papa? Saan pa ito na pakipot nga ron ni Mama. Agtal na kayo man. Pagkay-kaysaan dakmanin nga agama, ha? Okay lang, Mama. Urag pasugnod ka kanayon. Tapno kanayon matitreat ni Papa kadata. Kastakit kita, Mama. Gaputa ba takon? Awanan ti patagkukan ko na. Saan na ko napaganano? Ta-ultimo anniversary umikit malipatan na. Ay na, nagbasit abanag ti pagpaspasugnudan ti inam, Joan. Ay man. Wen mat ngamin, Mama. Maawatan ko man ni Papa. Makumi-kumi ti trabaho na. Saan lang nga iso ti makumikom? Uray siya. Ngamjak mat nalipatan. Ala, husto ka din. Pakawanan yun ni Papa. Sa nabali, beach ti papanantayaw. Idigos monton ti pasugnon mo bakit? Tapno yanon ti daluyon. Wen, Mama. Ipapas yun to ijay baybay ti sakit tinakam yo. Da kayo at talagang agama. Di na kunduton tanag man maniwa. Ay, ala ni Mama. Ay, trabaho manan. Agmay may saak manan dito balay. Simrek ngamin da mamakan pa iti opisina da. Madamdamalaan, mangrugi mo ti klase kiti online. Ay, awampay mat oras ti trabaho. Madamdama pa'y amang rugi ti klasik. Iso nga ag-FB ak mampay. Ni. Adda nag-friend request kanyak. Ubing mat alalaki da ito'y. Kat nagtaal. Sino nga tada ito'y? At kita ak man ti timeline na. Ha? Nagtara talaga kan kalidan nga ubing. No siya kang bitot. Sa nga pulo ti tawan da ito nga ubing. Inana siguro ti kaduha na dito eh. I-confirm ko latan. Uray ta ubing mat. Amangan no kabagya kajak am-am mo. Hello, Pa? Joan, iha. Adda ka din ni Mamam dita balay? Wen, Papa, kasangsangpot na. Nakabisuot. Apay ka no, di mo din nagasi di opisina da. Nagpakabak namin tada papanak. Marabyan na kagawin. Papanan nyo? At dadaraya ka kasa. Kadwak na iti kang trabaho. Okay nga ron, Papa. Sige tayo bagak to ni Mama. Nauma siguron ti amam kanyak. Bakit ak ngaminan? Ni, apay akas na tibag bagayo, Mama. Kasano? Di na kun iko-ikuyog iti sa dinuman apapanan na. Ha? Iba'y nagsiguro akakuyugan, tabakit akon. Ay, Mama, awawatin nyo lata kuman ni Papa. Saan na bale? Da kayo laang matipatpat kun na. Apay, napuutan nyo kandiin nga insukat na kayo. Nagbabae ni Papa. Pulos mata saan?
Wanangam dinak nga rodan iko'y kuyog iti sa dino man apagnana. Maketak naminan. Saanin apang display ti rupak, takuribet-beten. Sige, Joan, mangan kanton, ta sana ka makapangan. Unay lakit din ni mama. No kaano abim maket, isumot ti panagimimon na. Ang gagangay siguro iti bumaket akaskan kwa na. Agbalinan na arsagid. Isungaw awatak latan ti inak. Ay, nataermet ngamin ni papa. Nga uray adan idad na. Clara, ada seminar nga tindaran mi Jesibo. Anya, nagadayon. Ewan nga roda. Kunak nga roda sana kamapan, hanggang kapilitan mata. Ay, binulan lata na kasta. Binulan nga da seminar nga tatendaram. Talaga kasta bakit? Pasot ti trabaho na ita. Di makalawas manan amay sina kakada kami. Ay, kahit wala. No awan la ko matitrabaho, sumurot ako mamat. Ay, kahit mayat kumano kadwa ka, bakit? Hanggang di mo mat nga rod mabalin ti aglangan iti trabaho. Mabalin no kayat ko donato. Ha? Ngam pampanunutak ti biyahe. Nagadayo. Diyak ka ba alam ti agbiyahe iti adayo? Wala. Jakmat kaya't amabanog ka iti biyahe. Sana bale, makalawas lang mananti kaawan ko dito balay, bakit? Di ka agar-aram ijaya. Ah, Ado tinapintas a babae. ay na, uray pa nga ta mapalikmutan ng iti milyones a babae. Siganto lata, tinakaiturungan dagiti matak, bakit? Ay ayatan ka. Ay ayatan ka mat donato. Amom no kasano ti panagayat ko kan ka. Diyak kayat ang maagaw da ka ti sabali kan ka. Sikakit di mat. Lakaya kon. Asino kumamat ti mangagaw kanyak ngay. Awanen ti mailawan kanyak, Clara. Si kalaang ti babae iti biyag ko. Nagkagatlakit din dito yung ubing nga agpost iti pictures da iti inana. Nakaisam na iti inana. Ne, nag-message mo't kayam kanyak. Hello po, Ate Joanne. Kaslam amunak at talaga dito nga ubing replyak man. Mama, rabiin. Maturog kayon. Or-urayak ti awag ni Papa iha. Di mo tington bigatan nga agawid. Wan, nga maikawa tawan awag na itangal daw. Ay na, Mama. Aday ta kayo manan. Ay ison ti umawag. Hello, Donato. Kumusta kan? Apay nga itaka lang umawag. Hello? Da kayo ka di ti asawa ni Donato? Wan, siyak nga rod, madam. Apay ka di. Manang, umay kayo kumadagos dito yung lugar mi. Tana-atake ni Donato. At da kami ita dito ospital. Anya, kumusta ti asawa? 50-50 tibiyag na manang. Anya lugar dita, madam. Ibagam tumay kami adagos. Ayan ti asawag. Impanda ni Jemorge, manang. Anya, Morge. Apay nga day jay ti asawag. Mama, ni Papa. Natayan ni Donato, manang. Saan? Saan na mabahin amatay ti asawag? Si bibiyag ti asawag! Si bibiyag ni Donato! Kasanong amin anakadanon ti asawag dito'y? Kat saan mo't adito'y alugar ti pakada na papanan na? Kan asino ka itibiyag ti asawag? Si kababae, ha? Wah, gayam ko ni Donato. Mami, nawitan ni Daddy di balay.
Kasla familiar ti rupa dahito nga ubing kanya ka. Sino tidakda ka matam adadim si kang ubing ha? Ni dadik ado na to, nana. Anya? Anya ti kayat asawon da ito'y? Pakawanan da. Manang. Kabit na ka da iti asawa. Kasta ka de! Uy. Awanan kay tibain! Mama, gusto na. Pangasiyo. Di ka nag-iskanda na dito eh. Apay anaarabin mo di kastoy kanya. Donato. Liniputan na itinaunday apanawan. Adyak man la na amamuan na bulos. Sa ita, imbatin akon. Unay matan, Donato. Kaya makita ni daddy, mami. Saan ang mabalin, anak ko? Madamdaman ton, well, basta dito'y kayo lang silid ko. Mangyagak iti kanan nyo dito'y. Apay nga man nga ilamlambang na kami dito, manang Juan. Kwa? Ko, anak. Ado nga minti tao di tarwa. Awan ti space. Uwan, anak ko. Iso dito itapay lang silid ni manang mo at Juan. Kanayon na kang istoryaan ni daddy, manang Juan. Isong amok amanang ka. Kan, iso ang nag-friend request sa kan ka ITFB. Takayat ka maam-am mo. Alvin, Ang nagsaor ni daddy. Tadi na imbaga adwagayam ti asawa na. di mon panunutan dahi ta ading ko. Tinapatag kita. Nagkitatan. Kat ada ako namanang mo. Kat ada kamatan nga ading ko. Ipatpatag kakapsat ko. Ipatpatag kamot manang Juan. Pakawanan na ko, ma. No tinutupak day di doon nato. Idida mo, imbaga na abalon. Iso ang nagayatak matkan ko na. Ngam idi nagsikog akon. Impud no na ti amin kanya. Kayat kun asinaan idi. Ngam di na kayat. Kat gaputa masikugak idi. Awanan tinaramidak pa'y. Kat agpapakaasi ak. Darayan mi kumatipan na kaitabon ni Donato inton bigat. Saan ang mabalin? Mama, maudin apan nakakita tayo ka ni Papa. Palubusan niyo kumaidan. Saan nga rod ang mabalin? Di kay ka di makauawat. Agparinto mga iti sangwanang manang. Uray iti maudi lang ang agundaway. Oh, nasakit tinakam ko. Gapoy tinakaro apungtot ko. Hanggang, sige, panubusak ti ubing asumurot iti tabon. Ngamjak kayat asumurot ka si kababae. Mama, aprobadon ti papeles ko nga agabroad. Agiddan kami iti asawa nga agabroad. Aday ta kayo manan. Agsangit kayo manan. Di mo't nagsaritaan tayon daytoy. Pinalubusan dak anang ipag na iti papeles ko. Saan ka di? Diyak ngamin ninamnama panawan na kanak ko. Mama, sayang day nga oportunidad no jak awaten. Ala, basta gananat kay Jaiwan. Uyan, Mama. Di kay madanagan. Kadwak ti asawa ki Jai. May sa ti pagnadan mi kan pagtrabahuan mi. Alang nga rod, agan nagkayon to iti pagilyan apapanan niyo, anak ko. No kayat ni mamam. Siya kon ti agpaay kas babaunan iti balayo, John. Ha? Talaga? Kaya't mo ti agbalin na babaunan, mana? Apay kit tinasaan.
Kasta magtisigod at trabaho iti. Nagsardengak la nagtrabaho. Idi si bibiyag pay day di papam. Tadi na kayat nga agtrabaho ak idi. Ha? Ken kayat ko apag sirbyan ti inam. Tababaan man na ti kasto nga aramida. Ket maikarok tinagbasulaken ko na. Gapo iti pan nakirelasyon ko iti day di papam. No siyak, naawat kun ti amin manang. Napakawan kun day di papa. Kan napakawan kayo matan. Agyaman na. Ngam, basta. Kayat ko apag sirbyan ti inam, Joan. Sige, ibagak to nga rod kan ni mama. Alvin anak, yigmun ti danom, tauminuman ni nanam aklara iti agas na. O, nana. Adto yun ti danom yun, nana. Agyaman na. Kumustan tirik na manang. Medyo mayat matan. Nakaginawa ak basit manipod nagagasak. Tumaram ka no amin nga agas mo kung na ti doktor. Iso adi mo liwayan ti agtumal, tapno agimbagkan. Huwan mo ni. Katagyaman ak iti tayo kini Alvin dito'y balay. Diyak laing pagarop. Nasingpat kagayam. Kastamatan iti anak mo. Inkarik iti anak mo abantayan ka, manang. Di ka baybayan. Asikasuan ka bayat ti panagbakat mo. Agyaman ak. Katgapo ta nakasingsingpat kayo nga ginakanya. Siyak ti mang paadal iti anak yu iti day dito nato. Awanan day di asawak. So asyak ti mang ibaklay iti responsibilidad na. Iti napanawan ng anak na ka. At na pensyon ko. Kat iso ti pangalaak iti pag-atal ni Alvin. Kabailak apagadalan ti anak ko, manang. Napigsaak pa'y ngagtrabaho. Basta pag-adalak ni Alvin. Agyaman ak nga rod no kasta, manang. Anak, ag-thank you ka kini nanam aklara. Thank you, nana Clara. Nasingpat ka gayam. Kunak no nauyong ka, aging katinggana. Ngam saan gayam. Pasensya ang dakla kuman, iti naipakita kada kayo iti kalabas. Pakawanan da. Saan da ka kagura, manang? Gapot na maawatan da ka. Iso nga awan tirumbang apagdanagang. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ti pagayam Eugenia Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagnina, kada kayo amin. Biyag, ti tao. Good day kada kayo amin. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti amin, kablawan ti pa ni Ma'am Dina Diaz, ni Tarojas Isabela, ni Estefania Viernes, ni Talucosur, ni Lynn Marcos, ni Belinda Ramos, ni Toronto. Katitain tayo nga ruden denggan, ti episode 266. Dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Anya kamatan, Romy. Pagsasaron no matan ti panagbartag mo. Agat arak manen diti unag ti balay. Talaga ka di adi mo maisardan ti bisyom nga arak? Last na ito yan, bakit? Day dakat ti jak kayat kan ka. Kari ka akari. Ngam awan mo't matungtong palmo akari. No amok lako mga artak kagayam. Jak kumanaki as-asawa kan ka. Pasensya na po, bakit? Imbes nga urnongam ti gatgatang mo iti arak. Taisupay agastusan tayo kuma para iti pagbiag tayo. Panawan na dito. Kahit ko tiyag may isa. No,
Makapasuron ti kastoy. Dita ka man langan. Mapanag ijabalay dananang. Saan ba't asigod akas di ti asawa manak ko? Aginom idi, ngamsag paminsan laeng. Wan nga rod, masurunak. Tadatay aldaw a pagsasarunuan na ti agbartag. Sa enton kuan, agsangit-sangitan no nabartakan. Ha, ay kat kasaritam amangan mo't no adda problema di asawam, kat di na lamay baga. Iso nga ipapapas na iti panagbartek na. Adula amin? Talaga kit di abisyo ng dayjay. Nun nalakala ko matimangisina iti asawa, inaramid kon, nanang. Anya, Kasla kayat kon apanawan ti asawa. day talaang ti makagapaw ti pangpanawam kan kuana. Masurunak nga rod, tawan dengdenggan na. Namin anon nga imbagak nga isardeng na ti aginom. Ngam dinak matungtong palen. Iso asina aksan. Ay naagtal na ka man. Ano ta asawam kat nga rod? Saan abalay, tanagagat kan nasingpot-mat nga oray mamarta. Kasaritam mat ngamin anak ko. Di mon samot ngamin kasarsarita di asawam. Pagan ano ko makasarita ti artak ngay. Diyak kaya ti payud na nga agat arak. Masurunak laang. No saan laaga po iti anak mi. Nabayagan a pinanawak ti asawak, nanang. Anya, ay saan man atila ibagpagaman ako. Kasaritam kit di tinasaya at di asawam. Saan kat akasta? Palot putom ana imbag, taamangan no adda parikot na adi na maibaga. Taapay atunggal mabarte, katagsangit ako nam. Pare, naunag man ang tipang panunuto ma. Madlaw nga da pagdaldalanan. Ada ka di problema, kanayon ka kami na malmalday. Ibagam no niya ti parekot mo. Mga no, da may tulong ko pare. Awan day tay. Gagangay la, problema day tay pare. Mga no, da may tulong ko. Kabala kasulbaran day tay pare. Basit labanan day tay. Sigurado ka Wan pare. Ala, ang kuyog takaro ng agawit. Tanalpasan ti trabaho tayo dito yung opisina. Pare, mabalinto may di balayo. Agsyat ako ma, uray sagay sa labote. Una! Awan problema! Basit la problema dito eh. Pare, kabala ka sulbaran. Oh, pare, ngayon ang tapay tininong ta. Kaya ko naglumas iti arak. Pare, saan nga arak ti pang sulbar iti parekot? Ay, jamon ti kasta aramidang ta makadadali ti salunat. Ay, yaman na iti pamagbaga ma, pare. Ngaman mumata sana nga sigod na kastoy. Kadagito'y lang dito'y kaya't ko ayaw-awan ti parekot ko. Ano kami ti parekot mo aya pare? Eh, mabali na mamuan. Sanan pare, gaganay na parekot na dito'y. Naulimag nila kay mo mare, na nagkaubingan kami. Iso nga amok ti ugali na. Sana sigod na mamartek. Kadagito'y lang, tada pagdaldalanan na. Nasauna ngamin kanyak nga da problema na. Nupay ko na nagagangay la parikot da jay. Hanggang masapul at kasaritam ti asawa mare. Kasarsaritak mat, pare. Kanayon ko pa'y ngaungtan. Ibagbagak asardangan ng ti panagbarbartag na. Kasaritam iti nasayat mare. Ayaywam, di mo ungungtan ha. Apay, ubing amasapul nga agpaay ayo? Makamo iti biyag na. Ha? Ay na, kinapudno na, pare. Kayat kun asinaan ni komparem. Tadyak kayat ti kasdi nga ugali na. Ngam, pampanunutak lang amin ti anak mi. Eh, saan amare? Awan ti madingararamidang ti kumpare. Tila panagin inom na ti makita ka pare ko. Ngam do kasaritam siguro iti nasayat.
Imposible adi nakadanggan. Napatpatagkit di tibisyo na ngam iti siyak nga asawa na. Iso abay-bay amon, pare. Aramiden na ti kayat na. Makaumapay din abagbagaan. Naimbag ka pa'y, Rosie. Apalan ka unay. Anya ko mamat ti apalam kanyak ngay. Awan bisyo nila kay mo. Ang amjay asawa kay masurunak. Di na maikat ti panagbarbartag na. Iso ano mabalin? Diyak kayat akaabay amaturong. Ay na, di nakapalan mare. Tapod nung awan bisyo nila kay ko. Ngam na imon mat. Naimbag nila kay mo taure adda bisyo na nasingpet. Saan nakakabkabilan? Kabkabilan na ka ti asawang? No sumro ti kinalaing na nga agimon, kabilan nakmare. Iso adi nakapapanan, tanagasgasat kang adayungam siya. Sa anak anagasat. Ngamin, nabisyo unay ti asawak. Saan nabalin basta nasingpet mare. Wan, ngam... Ay basta, kagurgurak. Tanapat patagjay bisyo na ngam iti siya. Kasaritam iti nasaya at amare. Tapanagkitak mo't kinila kay mo, kat nalakamot la kasarsarita. Ngamin, talagaan na singpet. Ay, kinasarita kun iti namin ado. Ang awan matlat ta. Iso abay-bay ako na. Kasaritam manen saan ka amauma amang bagbagakan kwa na, mare? Ay na, awan lat aanusak. No di na kayat ti dumngag, saan laeng? Makaamon iti biyag na. Romy, apay adi ka bumangon dita kat aldawan. Di ka mapanagtrabaho aya. Sa dotak. Na, sadot ka pa yan ngagtrabaho? Anya ngay dayta? Kasanong agbyag tayo, no kastamot nga agsadot-sadot ka? Nabisyo ka lang arudan, sadot ka pa yan. Ay, bumangon ka man dita? Uwan bakit? Kundi asawa ka pa lang arud, no di mo matgayang maipaiti ka sa pulang ti asawam. Ala, sumra ka iti trabaho. Wen tani, panagbabayad manan iti bills. Ngam, ay, ibagam numasadot kang agtrabaho, tasyak ti sumapol iti panggadan. Ay, sana saklat pantag trabaho. Di ka nga ron ang patay-patay Nabisyo ka nga minunay. Isong awan maurnong akwarta. Pare, agandar tayo mak. Apay, kasla na po siyaw ka. Kwa, madetirik nak. Agpakada ka ni boss. Pantalagan ni hospital. Sanin, agawid aklangin. Inaklay turog. Tabanog ko la siguro daytoy. Gapo iti kinaartak mo daytan. Iso ang maditirik nam. Kanayon ka nga agpuyat. Iso akasta. Pasensyakan bakit? Di ka lang amin agnaknakam. Ay, apalak dagiti asawa dagiti kukumarek. Tasaan daan na bisyo. Trabaho laang tiin into narenda. Iso ang bumakbak ng dan. Angam datangay. Awan pa'y aasensuan tibiyag tamat. Takasano, kasta kamat. Ala, panawan nak dito yan. Tagdalusak dito kusina. Di ka pasalsali ditoy. Day, nakaumay kamat, anak ko. Una na. Day, ay na, buti man ang tiarak day tayo gamon. Awan malangan sir bitibiyag ko. Isong magparte kaklata na. Eh, di ka sasaw iti kasta, anak ko. Ipatag mo tibiyag mo. Tasagot ti Diyos kan kadayta. Sana ka naragsang na lang. Abay nga, siyak ba? Ha? Anyat kayat mo asawan? Abay, siyak pa itinadan iti kastoya parikot mo. Abay nga nanang. Parikot nga. Anya dayta aya aparikot mo, anak ko. Ibagam. Pasensyakan bakit nakainumak.
Anya kamutan. Narabyan ka lang arudan asim mangpat. Nabartag ka pa'y. Sige! Surwam amin a klase ti bisyo, Romy. Ang babae ka pa'y. Ano kayat mo? Ha? Surya talaga. Sige, matulog ako. Ay no! Makapasuron at talaga na itang asawa. Ay, panawaksan! Aldawan, ngam nakailad ka pa'y ladita. Apay, saan ka sumrag iti trabaho, mita? Nasakit ti dyan kan ulo bakit? Diyan ka balante ang trabaho. Wen tanabarbartek ka manen asim mangpet idirabi eh. Ay, awanan. Manipod na sursuro mo ti aginom iti arak. Maap-apiktaranen ti trabahom. Sige na. Aramidam ti kayat mo. Pasensya kan. Di gagkid daw iti pasensya. Tapagragsakam mo't day tangar aramidam. Kan, wen gayam, ipabantay ko pa'y lakin ni nanang ti anak ta. Tainak ang trabaho ijay lugar ta kasinsin ko. Ne, abay pumanaw ka. Di naklapdan. Takas-takamot ngamin. Masapol nga ang trabaho ak, tapno makatulong akan ka. Kababain matkan ka? Sana masapol nga madayo ka. Di na kami kumapanawan iti anak tabakit. Kasapulan ka. Ay, agtal na ka! Tano talaga mo't laan na patigakkan ka nga asawam. Di mo ko maaramidan dagiti jak kayat. Iso nga ita, nakapangad na nga kwan. Di naklapdan iti kayat ko nga aramidan. Agtrabaho ak no kunak. Agtrabaho ak! Anak ko, apay pinaayaban nak. Sa pulak ti tulong yun, anak. Amin. Awan ka duwak diti balay. Ay, napananay at asawam. Napan nagtrabaho iti lugar ti kasinsin na. At damot ti anak ko iti balay da katugangak. Anya? Ay, idyam ngamin ti aginom iti arak, anak ko. Tanay, kanaayon ka na mapuyat. Kita man talangam. Nagkutong ka na. Kan napusyaw ka. Kanayon kamot ngamin nga agbartag. At nadag na makagapo. No apay nga aramida tikas dyan, nanang. Apay anak ko. Hindi pa'y ladamdamagak no adda parikot mo. Ang di mo mat ibaga. Basta da, nanang. Insan, awan ka dito plano mong agbakasyon iti lugar iyo, ha? Di mo sarong karan dagiti agamam? Awan ganas ko, insan. Artag tumutlat masangputak ijabalay. Diyak kahit makita ti asawa. Kadya anak yulatan ati sarong karan, no di mo kahit makita ti asawam? Wanto. Agawid akto no nagbalbaliwan ti asawak. Rome, anak, ingkamanganan di ka pa'y nangrabi eh. Awan ganas mamangan, nanang. Masansan ti saan mo apampanangan, anak ko. Apay an. Natamnay ti panagraman ko. Numaditirik nam, agpadoktor ka. Nalpasan. Kanayon ti panagpadoktor ko. Kat, anyat ko nada nga ay. Adagas mo at umarab. Sana na masapol. Tasaan mo't lahat tumalab dagiti agas. Ha? Kaapay maut. Basta. Naumapon nagtumtumar iti agas, nanang. Abalayan, mabalin nga awagam dyan anak mo. Ha? Apay ka di abalayan. Ibagam ko masakit ti anak ko. Diyak ngamin mapilit amangan. Iso akim mo tungain. Anya? Bareng dyan anak mo ti patyan na. Kat mangantong. Anya't sakit na aya abalayan. Ay, Jack amo. Tadi namat kayat ako yugak iti doktor. Kandinan kayat tiyag tumar iti agas. Anya? Sige nga raw, tawagak jay anak ko, abalayan.
Hello, Nanang. Nakaawag kayo, mat. Hello anak ko, agawid kan. Ha? Apay, ada trabaho, Nanang. Apay apagawiden, dak. Ado ti customer mi dito yung restaurant apag trabahwak. Basta agawid kan, taing kasi kason di asawam. Ha? Apay aya, Nanang. Agsakit di asawam. Agawid kan, taing kasi kason. Day, tanti bagbagak, Nanang. Di na ngamin ammo nga aywanan ti salon at na. Gapumot la iti panagbisbisyo na, isong agsakitan. Agawid ka kitding, di kan umanungod. Agawid kan, bye. Masurunak manano kastoy laang. Ay na, makapasurun at talaga day dya lalaki. Anya ngay, di apitan na itantibunga ti kinalaing na nga agbisyo. Agyaman na, tanagamit ka bakit? Kaya't ko kumapay ti agtrabaho. Kay supay ti sweldo. Hanggang kasta ka matan. Day tangamin ka, tasukir ka. Gapo iti bisyom, isong agsakit kan. Pagawanan na ka. Adain limit bukan ka bakit? Ha? Inlimad nga. Anyat kayat mo asawan. Pagawanan na ko, ma. Nadyak yung pagbaga, tinabayagan na sakit ko. Diyak namin kaya't nga gaburido ka. Iso, binukudak ti problema. Diyak kaya't amariribukan ka. Gaboy ti sitwasyon ko. Kinabot no na. Sakbayan na susurok ti nagbisyo. At danadagsa na sakit ko. Kat nataningan ang tibiyag ko. At naditarabaw ti lamisan. Dagiti medical records ko. Makitam dita. Tinadagsa na sakit ko. Romy. Kat ti panagbisyo. Tinapanunod ko awagas. Tap namayawawan ko ti parikot ko. Anya. Unay kamatan. Apay nga itala nga ibagam kanyak dayta. Anya kamatan. Asawanak. Rumbang la kumasyak tim mo na anang ibagam iti dayta. Apay anagilimad ka. Kasi tinakon-akon. Diyak kaya't nga gaburido ka, gapo kanyak. Diyak kaya't nga problema ka. Diyak kaya't amasyan ka kanyak. Ngamita, dimteng siguro tiyal daw ko. Di pa nang ipulang ko itibiyag ko iti apo. Kat ulit agtagkid daw iti pamakawan kan ka. Bakit? Patgan ka ngamin unay. Iso ano mabalin. Diyak kaya't nga problema ka gapo iti sakit ko. Pakawanin na kumaromi. Sorry ka nagitim pagpakita kiti kalabas. Pakawanin na patpatgan ka nga asawa. Naitabunan ti asawam, anak ko. Aging gaita. Diyak pa'y lamaaklon tinapasama kiti asawa. Nanang. Nagsakit. Aklunan tayo ti amin, anak ko. Awanan ti maaramidan tayo. Makonsensya ak lang amin.
Gapo iti ang pagpakita iti asawa. No amok la kumaagas siya iti kasasaan na. Inasikasok kuma anaimbag. Ay, inlibad na ba't nga inti sakit na anak ko. Iso nga awatan tayo latan ti amin. Ta nagpatinggan ti biyagday ti Romy nga asawa. Liklikam dagsaw iti makapasair iti padamataw. Tapnawan to ti pakasidiran ti konsensyam intundumteng ti tiyempo. Alagagayam di tamanan ti nagibusan ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyang ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Insura ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami kat God bless manan iti tunggal maysa. Biyang ti tao. Hi! Hello! Good morning, good afternoon, good evening manan kata kayo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Itagon daway, sagutan da kayo iti sabali manan ni istorya, wano pakasaritaan kan episode. Dito'y drama tayo. Biyang ti tao. Juna, kadagiti amin nga agararam kan ka. Asino nga ti planom nga aklunan? No da kayo ti damagak, nanang. Asino ti kayat yo para kanya? Ni Jun ngamin madlawan na singpet, kan man nakimisa. Agpada tayo gayam iti kapaliiwan, nanang. Ni Jun mo't tinakitak anatak ng kadakwada amin nga agdatdatan kanya. Kan isu ti pakarik na ak iti ayat. Agad, anyapay lang arudar-aramidam nga ay. Aklo na mo na. Agpadamot nga da trabaho yo adwa. O nanang, talaga a plano kun nga aklunan ni Jun. Kat naibaga na nga agkasar kamin, patgakon, nanang. Sige, makaamo ka, anak ko. Ay na, tapno ibagakan ka, kapsat. Manipod nagamam mo da John kan ti anak mo ani Jonah. Nasursuron ni John ti makimisa. No kasta. Kadagito'y laeng makimismisa ni John nga anak mo, kabsat. Wen, kapsat. Ay na, idi saan na pa'y anamam mo ni Jonah. Jak maawis apulos asumrag iti simbaan ti anak ko. Maragsakan ak nga rod. Tadakkel tinagbaliwan ni John, idinaamamo na ni Jonah. Aya! Mayat nga rod ano kasta kabsat. Manakimisa nga anak ko. Di na maliwayan ti mapan mangidayaw iti apaw. Mayat ti kasta, kabsat. Uray kasano ti kinabisi tayo nga trabaho. Masapol nga ikan tayo met ti Diyos iti oras na. Tano saan agapo iti apo. Awan tayo dito'y abiyag. Iso ang masapol aditay liwayan ti agyaman kan kuana. Babaan ti intay panangidaydayaw kan kuana. Uwan akabsat, husto launay daytaan na ibagam. Anya kay mat tenanang. Idak pa'y amo nga ibainan mat. Apay, Jun anak. Adda ka di mati nga inaramid ko. Nangagkutim bagbagayo iti ina ni Jonah. Apay, masapol nga ibagayo nga itala na sursurok ti sumbrag iti simpaan? Ay, pasensya ka na anak ko. Ibuk-buking dakmat nanang. Naibagaklaang mo, anak ko. Wen, ngem saan nga amin abanag ket masapol nga istoryaan nyo iti sabali a tao. Pasensya ka na anak ko. Pakawanan na ko ma. Agkasarta ko man, Jonah. Adakan ka day ta, Jun. Di ka madanagan.
makitinulong ak iti magastos para iti panagkasarta. Uray simple la siguro na selebrasyon ti kasarta. Basit ti awisan ta bisita. Dayta, ket no okay lakan ka. Ha? Una, awan mat problema iti dayta. Tinapatag, agbalin aligal kan mabindisyonan ti panagdanata. Una, dayta ti kapat ganjon ha. Praktikal ti biyagitan. Sana na masapula nagarbo ti sagana. Uray nyaman dayta apasken. Wan yun, pagsasaritaan tayo nga rudan ti kalaysata. Ha? Talaga? Makiasawa ka, John, ha? Wan Marley, inton o may abulanan. Ala, kat no plano may matantag kalay sa kini Jasper ang nobyo. Ha? Ni, kasta yan. No kaya't yun, di ag double wedding tayon. Mamaminsan ti gastos. Ay na, nagmayat kat kuman ngay no kasta. Ngam, urayan mi paimot ngamin asumang patikab sa tinobyo ka agapoy ja abroad. Sa amin to pagsasaritaan dayta. Kasta ya. Di sumaruno kay ton. Kapilitan na kasta. Akat kumusta ni John? Kasmay sa nobyo? Mayat, naragsakak. Takaskan kwa na ti pakiasawaak. Namati iti apo. Naasidag iti Diyos. Ay, agpada ta, ah. Uray siyak, naragsakak mo ti tinobyo, tanasingpot lang arudan, nagagatpay. Kan kang runaan ti amin, kasi tinobyom, naasidag mo ti apo. Ammom ka diya, day ta ti numero 1 asap sa pulak iti may sa atao. Ti man nakimisa lalaki. Agpada ta. Ngamin, mamati ak nga awan to ti rumso aparikot iti nagbaitan mi. Adaman, ngam gagangay tula a problema. Wena, nalakalasulbaran ti parikot ti agasawan, nagpadadaan na mati iti Diyos. Tagpadada nga adda pa nagbuteng na iti namarswa. Jun lakay, agreeing kan, maladaw tan iti simbaan. Ito maminsanin makaturturo ka. Ha? Turog ko pa ito ang dama ng trabaho na bigat. Kakaiso na day off ko. Jun, sumagmamanumot lang ang oras ti pan nakimisat ka. Uray agawit ka matladagos. Ay na, si Kante mapanakayat mo bakit? Basta siya kiturog ko. Kumusta ti adasawa na, John, ha? Sika ngay, kumusta ti adasawa na, Marley? Sika talaga, isubsublimot kanyak ti saludsud ko. Sika ti damdamagak. Oh, abe nagsanaay ka ngay. Ada ka di parikot? Sika pa'y ti umuna nga gistorya. Sakbay asyak, Marley. Sige. Ay na, naragsak kami ka ni Jasper ng asawak. Ngamin, nagtali na at di kinasingpot na idagar-aram pa'y lang kanyak. Kasla dadapay kit din angay nayat na kiti husto. Ha? Kasta ka di? Makimismisa pa'y la ka di? Wana, mabalin ayamat alanganan mi dayta. Saan? Naimbag ka pa'y nga rod, Marley. Ay, nagbidutak sa iti pinili ang nakiasawaan. Ha? Ala ka? Abe akas tamat ng tibag-bagam. Manipod nagasawa kamin. Saanan asumsumrek ni John iti simbaan. Kan, ininot ti panagbaliw ti ugali na. Aniya? Wan, iso ang nagbidutak sa iti pinili, Marley. Ngamanyangay, adaditan. Saan mat ang mabalin basta sinaaklatan ni John. Ta nagkasar kami kat nga ron. Sana kaskarina ti makisina iti asawa. Iso ti makunak, ikararagam latan Ikamang mo kini apo ti anyaman na pagdaldalanam ita. Jasper, ada sa nga ilimitay. Nakasaritam ka din? Ay, uwan manong John. Kaanak day jay. Kasta? Anyang iti gagaranakan ka? Umay dumawdawat iti kwarta. Tapag nayon na kanu iti tuition fee na. Anya? Sikat imang papaadal iti kaanakam? Tultulungak ti kabsat ko. Tawan mo't trabaho ti kabsat ko nga mana. Tultulungak ida, taka si damat.
Barang makalpas ti ka anak ka, kahit matulungan ang tumad dagiti dadakkel na. Nagsingpat ka matan, Jasper. Ay, no siya kakit saan nga balinti kasta. Ha? Pagbanban no ka? Pag numaran ka ti sa balin? Ha? Agpa, adalagat may tulong. Apay ka din ang sangay. Ay, uray pay. Diyak kaya ti kasta no siya. Idulin ko ati kwartak. Isungarod nga da bangko, tapno da pangidulinan iti kwarta. Ha? Agruam ti tawa mang namnama iti sa bali no panpanuynuyan. Iso ano siya, saan ko nga ugali ti tumulong kun agpautang iti sa bali a tao. Nga uray kabagyak a mismo. Saan ko apadpadaksen ti anak ko, Jonah? Ngam sigodan akasta ti ugali na. Adda imimot na. Naturay kan istrikto. Kan sigod asaan aman nakimisa. Ti amok nga rood kat nagbalbaliwan. Ngam nagsubliman matan ti sigod nga ugali na. No, kasta. Panagin ko kunala ang timpakpakita na akinasingpet idi agar-aram payaan, nanang. Kaslakastan anak ko. Tain subli na matmanan ti sigod nga ugali na. Paspasin siya am kumanti anak ko, Jonah, wan. Aw-awatem kumanatan. Wan, nanang. Uray anya pa'y ti kinataon ni John. Asawak lata day chay. Isu nga ano sakti anyaman nga ugali na. Nagsweldo kan, John, ha? Wan, sika ngay. Kasusweldo kita eh. Ngam indiretso ko na iti bangko. Imbangko kami nin. Dahita sweldom ti gastusan ta iti inaldaw. Kaya hindi ka nak iti allowance ko. Iti sweldom ti pangalak iti allowance ko tapno sana maksaya ti sweldo. Savings ta day jay. Wan, John. Ken kita am dagiti gatgatangam dagiti la importante tanay. Masapol nga gurong ta. Narigat magbarbarayuboy ta ita panawin. Tanarigat asapulan ti kwarta. Sanay bakit? Ni nanang. Hello, nanang. Hello, anak ko. Kumusta kayo? Mabalindag kita iti pabor. Oh, anya day ta, nanang. Mabalindi pumuro iti kwartayo. Pagkatang ko kumay iti agas ko. Ha? Ay, sige ta, umayak di ta numadamdama. Sige nga raw. Urayan ka. Bye. Bye, nanang. Anya timbaga ni nana. Umut-utang iti kwarta lakay. Paggatang nakano iti agas na. Anya? Ay una yan. Pamilyado kan? Ngamang namnama pa ila iti sweldom, John, ha? Apay, awan sa bali pagutangan na. Adamod dagiti daduma kakabsat mo, Awan mo trabaho dagiti kakabsat ko. Kahit gaputa si Kati adda trabaho na, si Kalatan tinamnaman ti inam amang tulong, ay maditi kasta, unfair. Ala, di ka nagsao. Kasaan akon amapan ijay ayan ni nanang. Una, pariknamet ngamin ti inam. Ipariknam asaan ka single. Ngadan asawam. Tapno saan lata amang namnamakin ka. Diyos ko. Lawlawagam ko mati panunot ti asawak. Di mo ka di itulok ngagtultuloy ti kasyay nga ugali na. Apo. Isurom ka di ti umno nga aramidan na. Tapno na saya at laang ti aramidan na. Apo. Numabalin. Diyak kaya't aguraan ti asawak. Gapo iti makitkitak nga ugali na ita. Impaay mo ti asawak akabinadang ko iti biyag. Katulungak itirigat kan ginawa. Ket agdanggay kami kuma amangidayaw kan ka. Apo. Iso alaw lawagam kuma tinakulaapan apanunot na. Manong John, nadamag mo ka din ti problema dito yung kumpanya pag trabahuan tayo? Una ron, Jasper. Kasano da ito yan? Agsaramat gaya man iti mabihit. Awan ti mabalin tayo, Manong.
Jack man mo no, niya tipod na makagapo. Nyam, adag kun ko na analogi. Adamot mangibagbag nga ilako dan tayo apasdek. Kasanutay nga ro din. Mapukawan tayo iti trabaho. Kapilitan na nakasta, Manong John. Awan mo't lata ti mastra ka katrabaho. Over-insak ngaminan. Iso marigata na nga gaplay. Alakat agan anos talata ano anya ti adta. Pampanunutag tag negosyo. Tadamot basit urnong ta. Iso na ti aramatay. Uray basit lang negosyo. Uray dahi pakanan no iso. Adakan ka dayta, lakay. Kumusta to'y pakanan nyo, John? Karurugik pa ilang mat nanang. Iso apaliwag pa ano kasano. Aywan gaya manak ko. Adda mabulod a kwartam. Naibus mo't tay kwarta ko ni Katne. Awan mo't gayam agas ko nanak ko. Ay, unay kay mo't nanang. Di kay man mo't mangmalas iti negosyo. Karurugik pa ilang agnegosyo ng utangan da kadagosan. Utang ti buwin na manok. No adda ngam no awan, okay lang. Awanen ata na usar konti kwarta nanang. Ay, awan na talaga, Jonah. Diyak ka imaan ti agnegosyo. Lugi akmat. Awan mo ti umay mangan iti pakanan. John, Apay nga takas lag mamalas sa kakanayon. Bakit? Tinasayaat, agrubot ka. Domingo ita. Inta makimisa. Maliwliwayam nga minan ti agserbi iti Diyos, lakay. Dayta ti kapatgan iti biyag tayo. Ti agdayaw iti apo. Tauray kasano ti panagsalukag tayo. No awan mat ni apo iti kaunggan tayo. Awan serbi ti anyaman aganwat tayo, lakay. Iso apang nga asim. Danggan na ko ma. Patgam tikid daw ko. Inta makimisa. Kalpasan na. Dumaray tayo iti Bible study iti kaaruba tayo. Napintas ti dumngag iti Bible study. Taado ti maadal tayo asasao ti Diyos. Ay, mabit lang Mahinang kalaban. Oh, adto yun ti order mo, ading. Dahil timot kan ka manang, Ala, sumapol kayo iti pagtugawan nyo. Anak ko, ano ti customer mo? Umay katulungan. Ay, uwan man nanang. Agyaman na ka. Ay na, Jack Amonter Aramida, tanin nagado ti customer. Ala, tulungan ka, nanak ko. Nay, apay nga ikan nakiti kwarta, John Barok. Uwan na, tapno maramanan nyo mo ti bindisyon na mauawat mi ti asawak, nanang. Ha? Alam nanang, awatin yun. Awate mo na balayan. Tauray siya, inikanak met ni John iti kwartak. Ay, agyaman nga road Barok. Awanan nyaman na. Masapol nga ibingay mi met ati bindisyon nga ipapay ti Diyos kada kami. Kaya't makawanan da kuma. Tainim imutan kayo ti kalabas. Saan kaya manasaya ti agbalin nga agom? Iso pakawanan da kuma. No naparabor ka, agtultuloy ti grasya, adumteng kan ka. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami.